dragi prijatelji, pomož Bog, dobrodošli. Otvaramo evo još jednu nedelju porodičnog jedinstva. Ja ću sad dati uvodnu reč zatvaranja našem predsjedniku Ljubiši Ristiću. Ljubiša, izvoli. Dragi prijatelji, poštovane dame i gospodo, dobro večer, dobrodošli. Želim da se lepo osjećamo večeras svi zajedno. Posebnu zahvalnost želim da iskažem našim prijateljima iz Islamske republike Iran, koji su došli da ovde sa nama govore o jednoj značajnoj temi kao što je porodica ili preciznije napad na porodicu koja dolazi od zajedničkog neprijatelja. I posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim atašeja za kulturu gospodina Amira Purpezeška, koji će nam se večeras i obratiti ovom prilikom. Pored mene je također jedan izuzetan profesor, dr. Zoran Milošević, i mi njega znamo. Ja sam bezbroj puta uživao slušajući njegova predavanja, siguran sam da ću i večeras uživati. Porodični sabor ima 9. put za redom nedelju porodičnog jedinstva. Ona uvijek počinje predavanjem i pre toga molitvom u manastiru Slanci, to smo juče imali. Zatim imamo više predavanja tokom nedelje, o tome će Jovan Honda da govori, i završavamo svake nedelje porodičnom litijom. Toliko od mene. Predajem reč mlađim i boljim snagama. Jovane, izvoli. Ljubiša, hvala. Evo, ja bih samo najavio, imat ćemo i uključenje direktno iz Teherana gospođe profesora doktora Sumaje Hadži Esmaili, inače doktora društvenih nauka, smer ženske studije. Pogledat ćemo također i gospođu profesora doktora Fateme Ebrahimi, koja je inače savjetnica generalnog direktora Organizacije za islamsku kulturu i komunikaciju u oblasti žena i porodice, inače doktor međunarodnog prava. Evo, ja bih samo kratko htio da napravim uvod zašto baš Iran, zašto smo pozvali gosti iz Irana. Ukratko zato što je Islamska republika Iran, to jest Ajatolah Homeini, kada je izvodio svoju islamsku revoluciju 1980. godine, revoluciju bazirao upravo na kulturnim vrednostima. I kulturna politika Irana od tada je ostala nepromenjena i ona čini fundamentalnu vrednost njihovog društva i države. Ajatolah Homeini je govorio šta nam vredi država ako nam omladinu budu obrazovali američki i britanski univerziteti. To jest, on je shvatio važnost kulture kao temelja društva, kao temelja države, i to je tako ostalo do danas. Budući da se mi bavimo porodičnim vrednostima, navešću vam samo jedan podatak, a to je da je od 1980. kada je pre islamske revolucije Iran imao 40 miliona stanovnika. 40 godina kasnije, danas on ima 80 miliona stanovnika. Znači, možemo oceniti prirodni priraštaj od milion ljudi godišnje. Da li možemo da zamislimo šta bi se desilo u Srbiji kada bismo imali prirodni priraštaj milion ljudi godišnje? Znači, to je jedan izuzetan napredak, jedan izuzetan razvoj, pritom je Iran visokotehnološko razvijena zemlja, sa vrlo strogim moralnim zakonima koji se poštuju u državi i u društvu. To su na prvom mjestu zabrana abortusa, zabrana propagande bilo kakvih nastrojenosti u tom smislu i homoseksualnosti, zašto je zaprećena smrtna kazna. Zatim, svi državni zakoni štite porodicu fundamentalno od samog početka. Iran je zemlja sa najviše visoko obrazovanih ljudi na Bliskom istoku i sasvim sigurno zemlja sa najviše visoko obrazovanih žena u islamskom svetu. Tako da ove godine Iran je bio naš izbor i mi smo zamolili naše goste iz Irana direktno, znači da nam objasne, da ispričaju našoj publici ovde i nama u čemu je tajna njihovog uspeha, kako oni odolevaju 40 godina pod američkim sankcijama, kako se suprotstavljaju tom kulturnom pritisku, kako čuvaju svoju kulturu i društvo. I eto, o tome bih zamolio večeras da govore.
A prvo ću najaviti našeg govornika, profesora doktora Zorana Miloševića, koji je među prvima pisao o Iranu u časopisu Pečat i čiji su neki radovi prevođeni na arapski jezik. I inače sociolog. Tako da, profesore Miloševiću, izvolite. Dobro večer svima. Neobično mi je čast što je Jovan Honda me izabrao da večeras govorim u ovakvom društvu. Ja isto neobično cenim uspehe Irana i zaista u neko prošlo vreme bio sam verovatno, kako su mi rekli, prvi autor koji je napisao prvi pozitivni tekst o Iranu ovdje kod nas, kada su ga svi napadali zbog navodnog islamskog fundamentalizma i tako dalje. Nisu razumevali taj sistem i poredak koji je nastao. No, da se vratimo temi. Vidite, mi moramo shvatamo rastegljivo. Kad nam odgovara da drugi budu moralni, mi tražimo da ljudi budu moralni. Kad nam ne odgovara, a da popustimo da je to je naš neko zadovoljstvo i tako da. Ali istraživači ljudskih civilizacija, nabrojali smo ih 23, koliko možemo da dosegnemo u tu drevnu prošlost, 17 je propalo, ne zato što ih je neko vojno osvojio, nego zbog moralne dekadencije. Vidite da je moral, kako je malo pre Jovan rekao, osnova društva i države. Dakle, moralni zakoni su nešto što drže zapravo ovu našu civilizaciju, ovu našu zajednicu i vrijednosti. Da se vratimo malo i u antičku Grčku. Većina je čitala ili se zna za Aristotela i njegovu čuvenu tipologiju vlasti. I on je rekao dve stvari. Prvo, da je politika javno praktikovanje etike. Ko danas, posle Machiavellija, koji je rekao onu čuvenu rečenicu da je sve dozvoljeno u politici, jeli cilj opravdava sredstva, više govori o moralu u politici. Dakle, političar bi trebao da bude najmoralniji čovjek u nekom društvu. Danas, nažalost, u Evropi nije tako. Drugo, mi govorimo o demokratiji i neko je ocenjuje koliko su mi demokratsko društvo na osnovu nekakvih pokazatelja. Međutim, Aristotel je demokratiju zajedno sa tiranijom i oligarhijom svrstao u loše oblike vladavine. Zašto? Jer demokratija vodnika vlasti oligarhije, to jest bogatih ljudi, vlasti novca. I tu nema etike. Gde novac gospodari, etika je odbačena. Dakle, današnje vreme gdje smo usvojili pod pritiskom posle 2000 godina zapadne vrednosti i put ka Evropskoj uniji i svemu tome, je očigledna borba dobra i zla. Jer ta zapadna politika od 2000 godine ovdje je izrazito neprijateljski nastrojena, ne samo prema našem narodu, nego i prema porodici. Propaganda koja se ovdje odvija, počevši od osnovne škole, pa sad evo i vrtića, zapravo deluje protiv tradicionalne porodice. Pre 2 godine bio sam u prilici da branim decu osnovne škole od udžbenika biologije gdje se promoviše homoseksualizam. I šta je bilo interesantno, da većina očeva nije to prepoznavala kao opasnost. Tek kada sam im objasnio šta je to, onda oni počinu da psuju majku i oca i ostalo spominju, ali treba neko da to objasni. Dakle, taj udžbenik je kasnije i povučen pod kritičkom javnosti i tako dalje, ali propaganda nije prestala da deluje i evo vidite da sad uvode čak i u dečje vrtiće neke stvari koje ne bi smeli da budu. Sobe za
seksualna nekakva eksperimentisanja dece u vrtiću. To je sad najnovije. A posjetio bih vas na jednu činjenicu. Nemojte mi zameriti, dakle ja sam već 40 godina bavim ovim i malo postaje neka vrsta enciklopedije. Bavio sam se trotskizmom, Trotskim, Staljinom i tako dalje i zbog čega sad njih spominjem ovdje. Zato što je Trotski u Svjetskom savezu uveo eksperimentalne škole koje je osnovao Freud, osnivač psihoanalitike. Bili su dakle prijatelji i Freud i Trotski. Trotski mu je dao ogromne pare da osnovi institut u Beču koji nije osnovao, pare je uzeo. 3 škole su osnovane za predškolsku decu. U Peterburgu, odnosno u Leningradu i 2 u Moskvi. U Moskvi je u jednu od tih eksperimentnih škola išao Staljinov sin Vasilij. I neki dan, kad se vratio iz škole, Stalin ga je uzeo u krila i pitao ga, a dobro, šta si ti učio u toj tvojoj školi? A mali Vasilij kaže, ja se izvinjavam omladini za izraz, pa učili smo da onanišemo. I Stalin je preseko, raskrstio sa Trotskim, znate već tu istoriju i tako dalje, on je postao diktator i sve ostalo. Evo upravo to danas u Srbiji imamo, da se takve sobe u predškolskim ustanovama otvaraju. S tim što mi nemamo Stalina. Dakle, vidimo u kom to pravcu ide. Dakle, Zapad je ideologiju protiv porodice počeo da unosi ono što je interesantno preko Ujedinjenih nacija. Američke feministkinje i borci za ženska prava su tim putem prvo počeli s onim blagom propagandom takozvanog planiranja porodice. Taj neutralni termin, čak i pomalo lep, je doveo do legalizacije abortusa. I kasnije sve ostalo. Dakle, i sada i danas, kad ocenjuju stanje ljudskih prava u nekoj državi, pa i poštovanje prava gej populacije, tu su Ujedinjene nacije glavne da izvrše pritisak na neko tradicionalno društvo, da prihvati te vrednosti kao normalne. Tako da vidimo da je porodica zapravo žrtva jedne permanentne kulturne borbe gdje se pokušava izmeniti osnova. Ujedinjene nacije su priznale da postoji 123 pola. Ja ne znam kako su ih nabrojali, znate. Muško, žensko i šta još mogu da smisle između tih 123 polova. Dakle, ko je učio filozofiju, zna da je osnova ovog društva dvojnost. Znači, muško, žensko, dan, noć, dobro, zlo. Znači, čitav princip ustrojstva života je u dvojnosti. Nema trojnosti. Znači, između toga šta postoji, ako je dan, jutro ili zora i tako dalje. Ali u suštini kad se to idealno razvoji, dan, noć, čovjek, muško, žensko i tako dalje. Nema tih varijacija na temu. Dakle, Ujedinjene nacije nas uče da postoji 123 pola u ljudskoj vrsti. Definitivno ja ne mogu da shvatim koja je to logika dovela do tog broja i koji su kriterijumi bili za određivanje pola. U moje vrijeme, a u vrijeme vaših, zna se kad se beba rodi, babica pogleda šta je i to je. Znači, babica je glavni lik koji određuje pol djeteta, a ne kako se ono osjeća pod pritiskom propagande da je ovo ili ono. Dakle, istraživanja u Americi pokazuju da je porast upravo populacije homoseksualaca, bez obzira muških ili ženskih, zapravo većinska posledica propagande. Odnosno ličnosti se izjasni da su geji i počinje oponašanje. Evo i ja sam i tako dalje i tako se zlo širi. Dakle, postoji niz studija koja govore da se danas, posebno na zapadnoj civilizaciji u Evropi, vodi rat protiv porodice. I ta
taj stav, to mišljenje mora biti nama jasno da bismo mogli da se branimo. Jer ako neko vodi rat protiv porodice, znači moramo povesti odbranu porodice. Drugo, jedan fenomen u Evropi koji se pojavljuje, a koji mi uopšte ne obraćamo pažnju. Bezbedni političari. Pogledajte u Evropi. Macrona, nema dece. Merkelova nije imala dece. Evo, Evropskoj komisiji, nema niko dece. Pazite, kako neko može da bude politički lider neke države ili takve jedne globalne zajednice kao Evropske unije, kada nema decu? Šta je bolest? U čemu je pitanje? Svi mi želimo svoje potomstvo i to je prirodan osjećaj da čovjek nastavi svoj život. Kada smo mi ovdje u Srbiji istraživali bijelu kugu, to je zbog čega ne rađamo decu. Ja sam išao na teren da anketiram određen broj ljudi, muškaraca i žena. I išao sam u Brčko, to je Republika Srpska, sad distrikt, i zapala me jedna žena sa 8 dece. Osnovna škola, a ja ko beljak imam neki doktorat. Sedim ja kod nje, ubeđen da sam ja ovako mnogo znam, počnem priču i na kraju pitam, dobro majka, a dakle tebi 8 dece? A ona kaže, ja volim život. I život darujem. Ja se postidim na jedan dvoje. Ja sam egoist. Znači, imao sam materijalnih uslova za više dece, ali šta? Vrijednosti, glava, moja žena i ja, 2 dece je danas dovoljno. Sad imam kuće koje nema kome da da. Razumijete? Imovina je nešto, a nemamo decu. I sad imate imovinu, a nemate kome da je dodati. Od familije, ili neko će uzeti, naravno. Neće ostati napušteno. Hoću da kažem da vrijednosti koje se unose u društvo su ključ da se vratimo porodici, da se vratimo rađanju i da volimo život. Kogod voli život, on će ga preneti. Ko je egoista, on će da se usmeri na lična zadovoljstva. Znači, ja ću da menjam žene ili muškarce, nebitno, da idem u restorane, na razne provode, da putujem, ali neću decu. I tu je sad ključni faktor zbog čega sve institucije države, verske institucije moraju ovu istinu da prenesu stanovništvu. Dakle, ajde da volimo život. Naravno, pošto imam ćerke, tu sam bio malo bolji nego kad sam ja to, pa imam unučad sad i tako dalje, kojima se ponosim, ali je to bio dug put do saznanja i nije išao preko nauke i obrazovanja. To verujte. Dakle, nauka i obrazovanje je sasvim nešto drugo u odnosu na realni život. Tek vera, tek vrijednosti tradicionalne čovjeka mogu držati na pravom putu. Ako s toga siđe, zaluto je u šumi života. Dakle, ovdje kod nas mi imamo nekoliko autora koji su se bavili porodicom, to je Antonić profesor, Miša Đurković, imamo prevoda knjiga koje su jako dobre od Jasper Jul, Život u porodici, imamo Elizabeth Rudinesko, Porodica na Sulu, zatim Odrastanje u porodici i tako dalje, Brak, deca, porodica i mnogo drugih knjiga koje mogu biti dobre. I još nešto pa da završim. Dakle, ovaj rad u porodici je omogućen zato što mi ne razumijemo šta je porodica. Brak iz koga nastaje porodica nije institucija za uživanje, telesno uživanje. To je institucija gdje se mi žrtvujemo. To je put žrtve. Zašto? Zato što zaljubljenost dođe. Ona statistički traje 2,5 godine. Može da traje do 8, eventualno izuzetno još duže, ali to su izuzetci. Dakle, ta zaljubljenost, hemija koja je u nama kad smo dogirani s nekom osobom,
govorimo o statistički, prosječno daje 2,5. Uđemo u brak i šta? Ako smo decu rodili, pojavljuju se već neke druge stvari, druge vrijednosti, da se taj brak sačuva. I zbog toga je on put žrtve. Ako nas niko ne upozori da je to tako, mi se razvodimo, ostavljamo decu bez svog prisustva i tako dalje. A zbog čega je to opasno? Zato što onda deca idu u maloljetničku delikvenciju, Švedska prednjači u razvodima i valja negdje oko preko 50% njihove dece završava u tim maloljetničkim domovima da poprave svoje ponašanje. Alkohol, droga, sekte, znači glavne su žrtve ona deca upravo iz razvedenih porodica, odnosno roditelja koji ne žive zajedno. Prema tome mi, ako hoćemo da pogledamo istini u oči, vidimo da je porodica važna institucija. Ali, da bismo shvatili, moramo da ispravno naučimo mlade šta je porodica, šta je brak. Dakle, da to nije beskrajno uživanje u vođenju ljubavi, nego da je to put žrtve. Ali iz te žrtve ide novi život, ide potomstvo, idu unučići i tako da. Dakle, nešto što daje drugu vrstu zadovoljstva, uživanja i ono što zapravo omogućava da mi svoj život prenesemo kroz potomstvo dalje. Dakle, ne bih, osim ako bude bilo pitanja, tema je izuzetno važna. Jovan je odlično ovo otvorio i ukazao da imamo odličan primjer u Iranu, koji je sa svojom porodičnom politikom uspeo ono što je san mnogih država. Hvala vam na pažnju. Sad sljedeći naš govornik je gospođa doktor Ibrahimija koji će da drži svoj govor. بفرمایید لطفاً. U ime Boga milostivog i samilosnog, pozdrav i poštovanje, drage dame i gospodo. Veoma sam srećna što imam priliku da sa vama razgovaram o važnom pitanju porodice. Svoje sadržaje ću predstaviti u 3 dela. Prvi deo, rat protiv porodice i potrebe za solidarnošću pred njim. Drugi deo je ciljevi formiranja porodice iz perspektive islama i treći deo je opšta politika Irana u podršci porodici. Befarmajid lütfen. Kao osnovna društvena institucija i kamen temelja društava, porodica ima uticajnu ulogu u napretku i stremljenju ka uzvišenosti i formiranju vrednostnih normi. Ali se u trećem milenijumu suočava se sa mnogim turbulencijama i uticajnim varijablama iznutra i iz polja u globalnoj areni i pati od lišavanje i oštećenje. To je poremećaj koji zahteva ozbiljnu odlučnost da se porodica sačuva. Pogled na zdravu osobu i porodicu u današnjem svetu je jednodimenzionalni pogled kojem nedostaje sveobuhvatnost u svim monoteističkim religijama. Ono što porodici daje visoko položaj u očima religije su njene jedinstvene funkcije koje čine porodicu svetom osnovom, a brak
božanskim zavetom. Zdrava porodica je porodica koja nastaje brakom muškarca i žena na osnovu Svetog zaveta i centar je ljubavi, tolerancije i milosrđa, gdje su svi složeni i podržavaju jedni druge. A svaki član porodice nalazi mogućnost i priliku da se razvija i da bude osnažen u svim dimenzijama, sve dok postepeno ne dostigne izvrsnost. Tu žene kao glavna osovina porodice dobijaju svoju važnu poziciju i dobro igraju svoju ulogu zajedno sa drugim članovima. Ali nažalost zasnovana na pogrešnim intelektualnim i vrednostnim osnovama, posebno individualizmu i humanizmu, porodica u današnjem svijetu ne samo da nema potrebnu efikasnost, već samo sa širenjem moralno dekadentnih ponašanja i homoseksualizma svedoči njenog urušavanja. Nažalost, moć i lobby ovih grupa u Ujedinjenim nacijama je toliko efikasan da to neprirodno ponašanje i gnusni čin nameću svjetskoj zajednici u ime ljudskih prava, a vlade se jedna za drugom. Predaju svojim iracionalnim željama zbog političkih pritiska. Žao nam je što su visoki komisar za ljudska prava i Savjet za ljudska prava i drugi mehanizmi za ljudska prava Ujedinjenih nacija pod utjecajem ove manjinske grupe i što vraćaju čovječanstvo unazad. Brak između muškaraca i žene kao osnova formiranja porodice, kako je navedeno u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, je nažalost postepeno zanemaren. A Savjet za ljudska prava, Komitet za ljudska prava i Komitet za eliminaciju svih oblika diskriminacije protiv žena ignorišu ovo važno pitanje zasnovano na stvaranju čovjekovom. I umjesto toga propagiraju pravo žene ili muškaraca da biraju vrste seksualnih odnosa i zagovaraju njihovu slobodu. Čim su srozali porodicu na nivou običajne i ugovorne institucije. Danas je rezultat legitimizaciju ovih stavova sloboda seksualnih odnosa, legitimnost kohabitacija, homoseksualizma i prostitucije u okviru pravnog sistema Ujedinjenih nacija. Posebno međunarodnog sistema ljudskih prava. Nažalost, ignorisanjem bračnog sistema zasnovanog na stvaranju koji je provlađujući u čitavoj egzistenciji, oni uvode novonastale definicije kao ljudsko pravo u savremenom neznanju božanske mudrosti.
što ni na koji način nije prihvatljivo. Ovo je veoma opasan proces koji je poremetio poredak stvaranje u oblasti ljudskih društava. Sistem braka je jedan od stubova stvaranje i jedan od znakova od Boga, a jedinstvo muškaraca i žene u ljudskoj dimenziji i njihove razlike u ljudskoj dimenziji jedno je od remek dela stvaranja i izaziva kontinuitet i savršenstvo njihovih života. Zato se odupirem ratu protiv porodice i ne dozvoljavamo da ovo manjinska grupa zloupotrebljava ljudska prava. Befremding? Ono što je realnost današnjeg svijeta je čoroskak u nastajanju teorija i definicija porodice zasnovanih na čulnim sklonostima ljudi. A da bi pobjegli od nje, slobodni i kulturni ljudi moraju da se vrate porodici koju čine muškarac i žena i koja je zasnovana na sistemu braka. I zato poštuje osnovne principe i jačajte i promovišete pravdu, pravičnost, ljubav i dobrotu prema učenju božanskih religija, a mi smo u potpunosti spremni da ovaj važan posao obavimo sa vama. U nastavku bih željela da podelim sa vama neke tačke u vezi sa ciljevima formiranja porodice iz perspektive islama. Neophodnost formiranja porodice i braka u islamskom šerijetu ima nekoliko ciljeva. A prvo je mir i sigurnost. Jedno od najvažnijih ljudskih potreba je osjećaj mira i sigurnosti. A ta potreba se nezamjenjivo ispunjava u najmanjoj društvenoj instituciji, odnosno porodici. Svemogući Bog kaže u časnom Koranu: i jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. A druga tačka je da disciplina u zadovoljavanju instinkta i osiguranju potomstva. Jedan od glavnih ljudskih nagona je polni instinkt. Ako se ne obuzda, društvo će pretrpiti veliku štetu i krizu u moralnoj neobuzdanosti. U islamskom pravu ozbiljna pažnja je posvećena ovom instinktu i njegovom vođenju ka društvenim beneficijama. S jedne strane uzdržavanjem od radnji protiv čednosti kao što su seksualna nevera, homoseksualnost i tako dalje,
a sa druge strane da bi seksualni instinkt vodio opstanku ljudske rase. Jedini način da se zadovolji je u svetosti porodice i kroz brak. Treći je da učešće na putu duhovnog razvoja. U islamu bračni parovi mogu da prođu put ljudskog razvoja što je moguće bolje sinhronizovano jedni sa drugima. A što znači da je brakom polovina vera čovjeka zaštićena i očuvana. Poslanik Islama o tome kaže: ko se oženi postigao je polovinu svoju veru. U tom pogledu u vezi sa izborom supružnika naglašeno je da se vodi računa o kvalitetima kao što su dobar moral, vera i posvećenost. A ova tačka ukazuje da temperament i karakteristike para utiču u jedni na druge i mogu imati ulogu ili u njihovom rastu i usavršavanju ili njihovom moralnom padu i propasti. Befahmin? A četvrto pitanje, to je vaspitanje potomstva. Jedno od važnih svrha braka koji se više rangira nakon reprodukcije i obezbeđivanje opstanak vrste jeste podizanje potomstva. Roditelji su najbolji učitelji za vaspitanje djece i to u toj mjeri da prepuštanje važne uloge u obrazovanju drugim organizacijama i institucijama u društvu osim svetosti porodice izaziva razdvajanje generacija, smanjenje ljubavi i na kraju prazninu u glavnoj funkciji porodice. Tokom niz godine nakon Islamske revolucije preduzete su važne mjere za podršku porodici, ali su posljedice porodičnih previranje u svetu pogodile. U svetu pogodile i Islamsku republiku Iran. Pa je rukovodstvo Islamske republike Iran 2016. godine usvojilo opštu politiku sistema u oblasti porodice. Na osnovu te politike u svim programima i akcijama treba uzeti u obzir sljedeće. Befahmin? To što smo već govorili, znači tokom niz godina nakon Islamske revolucije preduzete su važne mjere za podršku porodice, ali su posljedice porodičnih previranje u svetu pogodile i Islamsku republiku Irana, pa je rukovodstvo Islamske republike Irana je usvojilo opštu politiku sistema u oblasti porodice. Na osnovu te politike u svim programima i akcijama treba uzeti u obzir sljedeće. Befahmin? Fokus postavljanja porodice u zakone i propise, programe, politiku izvršne vlasti i sve obrazovne, kulturne, društvene i ekonomske sisteme. Stvaranje sveobuhvatnog nacionalnog pokreta za promovisanje i omogućavanje uspješnog i lakog braka za sve devojke i mladiće i ljude
uzrasta pogodnog za brak i formiranje porodice i negiranje celibata u društvu, uspostavljanjem izvršne politike, zakona i propisa za podisticanje i podršku, kulturu i vrednovanje formiranje porodice u skladu sa božanskom tradicijom. Dalje. Jačanje porodice i unapređenje njenog društvenog kapitala, ali zasnovanog na zadovoljstvu i pravičnosti, služenje i poštovanju, dobroti i milosrđu sa naglaskom na integrisanom korištenju obrazovnih, edukativnih i medijskih kapaciteta zemlje u cilju jačanje temelja porodice i porodičnih odnosa, negovanju i jačanju etičkih interakcija, efikasnom suočavanju sa mekim ratom neprijatelja u cilju raspada i devijacije porodičnih odnosa i otklanjanje prepreka, štete i izazova radi jačanje porodice. Zabrani prikazivanje programa koji narušavaju porodične vrednosti. Stvaranje mogućnosti za korisno i efektivno prisustvo članova porodice jednih pored drugih i efektivno zajedničko korištenje slobodnog vremena porodice. Revizija izmena i dopuna pravnog sistema i sudskih postupaka u oblasti porodice prema novim potrebama i zahtevima i rješavanje potraživanja u početnim fazama arbitražom. Poboljšanje egzistencije i ekonomije porodice tako što će ih osnažiti da smanje svoje buduće brige oko zapošljavanja, braka i stanovanja. Organizovanje sistema, savjetovanje i obuke pre, tokom i posle formiranja porodice i omogućavanje pristup tom sistemu zasnovanom na islamsko-iranskim principima u cilju jačanja porodice. Jačanje i posticanje porodice u cilju privlačenje učešća porodice u unapređenju ciljeva i programa zemlje u svim kulturnim, ekonomskim, političkim i odbrambenim oblastima. Također i podržavanje časti i dostojanstva žene, materinske i kućne uloge žene, očinske i ekonomske uloge muškaraca, te obrazovne i duhovne odgovornosti žena i muškaraca i osnaživanje članova porodice u preuzimanju odgovornosti, porodičnim interakcijama i ispunjavanju njihove uloge i misije. Prevencija društvenih šteta i faktora slabljenja institucije porodice, a posebno pitanje razvoda i nadoknade štete prouzrokovane time. Kontinuiranim identifikovanjem faktora razvoda i raspada porodice i stvaranjem kulture
averzije prema razvodu. Pravna, ekonomska i kulturna podrška porodicama u kojima su žene nosioci domaćinstva i posticanje i olakšavanje njihovog sklapanja braka. Usvajanje odgovarajućih metoda podrške i ohrabrenje za odavanje pravna, ekonomska i kulturna podrška porodicama u kojima su žene nosioci domaćinstava i podsticanje i olakšavanje njihovog sklapanja braka. Usvajanje odgovarajućih metoda podrške i ohrabrenje za odvajanje počasti starima u porodici i jačanje njihove fizičke, mentalne i emocionalne brige. Stvaranje i na kraju stvaranje neophodnih mehanizma za unapređenje sveobuhvatnog zdravlja porodice, posebno reproduktivnog zdravlja i povećanje rađanja djece u cilju uživanja u mladom, zdravom, dinamičnom i rastućem društvu. Na kraju nadam se da ćemo imati još priliku za više interakcije u oblasti pitanja porodice i da ćemo nastaviti da razmenjujemo iskustva u jačanju porodice i njenom očuvanju od pretnji savremenog svijeta. Zahvaljujemo na strpljenje i što ste slušali. Ja bih molio sada da posebnim aplauzom pozdravimo ovo prelepo dete koje nas gleda danas. Zahvaljujemo se profesorki Fateme Brahimi, savjetnice generalnog direktora Organizacije za islamsku kulturu i komunikaciju u oblasti žena i porodice, doktor međunarodnog prava. Mislim da je bilo zanimljivo čuti prvu konstataciju koju iznao je profesor Milošević, a koja je pre par godina isto jedna naša gošća, dr. Ana Filimonova iz Moskve iznela, a to je da upravo Ujedinjene nacije kroz svoju organizaciju UNICEF-a nameću ove boleštine po cijelom svetu. Ja ne znam ko je njima dao mandat da se time bave i dokle će države pristajati na to da se, kao kod nas, polako implementiraju ti programi. Zašto mi pristajemo na to? Inače, u pravoslavnom predanju, vi znate da Ujedinjene nacije nemaju predsjednika. One imaju samo generalnog sekretara koji se menjaju i to je obično neki tamo to nebitan lik koji ide i izvršava volju svetskih moćnika. U pravoslavnom predanju predsjednik Ujedinjenih nacija bit će Antihrist. I ja mislim da isto u islamskoj tradiciji oni imaju Antihrista, zove se Dajjal. Ja mislim da isto u njihovoj tradiciji predsjednik Ujedinjenih nacija će biti taj. Tako da nije čudo da se kroz tu organizaciju koja želi da pokrije ceo svet svojim uticajem i da nametne tu svoju volju kao da je to nešto obavezno svima, potpuno negirajući fundamentalne vrednosti religija i kultura, da se upravo kroz nju to tako gura. Sada bih zamolio našeg glavnog gosta, gospodina Purpezeška, atašea za kulturu ambasade Islamske republike Iran, da nam se obrati. Dobro večer i hvala lepo. Nadam se da se niste umorili. Nismo.
برای من مایه افتخار هست که امروز در جمع شما عزیزان حضور دارم. Predstavlja mi čast Ase što se danas nalazim na ovom cenjenom skupu, jer smatram vi i ja i u mnogim aspektima delimo intelektualne, kulturne i duhovne sličnosti. Želio bih da izrazim svoju zahvalnost porodičnoj organizaciji Etihada Hanavade jedinstvo porodice, porodično jedinstvo. I gospodinu Hondi, njenom uvaženom sekretaru, na organizaciju ovog okruglog stola. Srećan sam što mi se ukazuje prilika da budem na skupu na kome je prisutan profesor dr. Zoran Milošević. Također potrebno je zahvaliti se i gospođama iz Irana, dr. Fatime Ibrahimi i dr. Hadži Ismaili i na njihovoj podršci. Moje izlaganje nosi naslov Kulturološki rat protiv porodice, iskustvo Irana predstavljeno je u sljedećim crtama. Osobine iranske porodice. Znači, ova kriza na ovom današnjem svijetu ne jedino ne da se upropastio je zapadnog svijeta, nego čak i drugim društvama je utjecalo i rasapao je porodice u mnogim mjestima. Znači, porodica je mjesto mira i u stvari to je osobina mir u društvu. U tom pogledu Iran je jedan uspješan model je pokazao. Iskustvo Irana predstavljeno je u sljedećim crtama. Osobine iranske porodice, zatim zašto se protiv Irana vodi kulturni rat, zatim delovanje neprijatelja u oblasti medijskog mekog rata, zatim ciljevi neprijatelja u mekom ratu protiv žene i porodice, zatim primjeri mekog rata u oblasti porodice i rodne kulture i posljednje neke strategije i rješenja u pogledu mekog rata. Rastuća kriza raspada porodice ne samo da je potresla zapadna društva, već je zbog razvoja komunikacije postala globalno pitanje. Porodica je centar svih emocionalnih, intelektualnih, psiholoških, bezbednosnih i obrazovnih odnosa i smatra se jednim od najvećih faktora za postizanje ličnog i društvenog mira. Zahvaljujući svoje autentičnosti, povezanosti, poštovanju, naporima, vitalnosti i centralnoj ulozi koju ima, iranska porodica predstavlja uspešan model. Neki od njenih najvećih i najistaknutijih karakteristika još od davnih vremena pa sve do danas su čednost, požrtvovanje, mentalna stabilnost, saradnja i poverenje u sistem ponašanja njenih članova. Iz tog razloga kapitalistički sistem dominacije za glavne ciljeve svoje strategije postavio transformaciju iranske porodice i ukidanje njene zaštitničke i edukativne uloge. U skladu sa ovom strategijom, svedoci smo toga da je iranska porodica napadnuta preko raznih satelitskih mreža, virtualnog prostora, savremenih medija itd., a zajednički cilj svih njih je slabljenje iranskog porodičnog poretka i njegova zamena pokvarenim i izopačenim zapadnim obrascima života. Najbolje ilustracije za ovu tvrdnju jesu prošlogodišnji neredi i pobuna u Iranu kada su zapadne špijunske agencije pomoću njima naklonjenih medija zloupotrebili jedan incident i izvele masovni psihološki rat koji je prevashodno bio uperen protiv žena i porodice jer su bili dobro svesni ključne uloge koju ima žena u iranskoj porodici. Nema nimalo sumnje da su slogani kao što je žena, život i sloboda bili smišljeni u laboratorijama obaveštajnih organizacija Zapada i sa njima povezanim medijima.
Zašto se protiv Irana vodi kulturni rat? Pod 1. Neprijateljstvo protiv poretka Islamske republike Iran i beznađe povodom vojnog sukoba. Budući da je porodica osnovni gradivni element iransko-islamske civilizacije i društva, neprijatelj smatra da će promenom iransko-islamskog načina života odvratiti porodicu sa njenog puta, nakon čega će društvo napustiti stazu vere i duhovnih vrednosti i konačno uništiti sistem i islamsku revoluciju. Pod 2. Vrednosna orijentacija iranskog društva i dominacija verskih vrednosti. Jedan od uzroka mekog medijskog rata protiv Irana je vrednosna orijentacija kulture i vladavina božanskih vrednosti u svim pitanjima ove zemlje. Pod 3. Važna uloga žene i porodice u pobedi revolucije i očuvanju sistema. Kreatori i predstavnici globalne arogancije i neprijatelji verskih i humanih vrednosti pravilno su shvatili poziciju žene kao uticajnog elementa u porodici i društvu, pa su je zato i odredili za jedan od ciljeva u svom mekom ratu protiv porodice i žene. Pod B. Delovanje neprijatelja u oblasti medijskog mekog rata. Pod 1. Postavljanje satelitskih mreža na persijskom jeziku. Na persijskom jeziku postoji više od 200 satelitskih televizijskih mreža, desetine posebnih mreža za emitovanje filmskih i serijskih programa koji rade 24 sata dnevno, na kojima se prikazuje stotine filmova i serija namenjenih iranskoj publici. Poznato je da većinom globalnih satelitskih mreža upravlja Amerika i da su mnogi od ovih medija u vlasništvu sionista koji upravljaju većinom programa na persijskom jeziku. Pristup satelitskih mreža društvenim pitanjima i izbjegavanje politike na neki način ukazuje na to da su upravo žena i porodica glavna meta njihove propagande. U skladu sa ovom strategijom, programi satelitskih mreža na persijskom jeziku popunili su iranski medijski prostor kreirajući serije na teme kao što su beli brak, to jest brak iz interesa, zatim ignorisanje šerijatskih pravila, zatim nelegalni odnosi između muškarca i žena, zatim uništavanje porodice, promovisanje nelegitimnih oblika porodice itd. Pod 2. Zloupotreba ženskog pitanja u Iranu i njegovo pretvaranje u političko pitanje i izazov. Neka od neprijateljskih dejstava u ovoj oblasti jesu negativno prikazivanje položaja žena u Iranu, podsticanje neefikasnosti državnog i religijskog sistema u oblasti žena, jačanje domaćeg ženskog opozicionog pokreta putem dodeljivanja međunarodnih nagrada ženama koje se suprotstavljaju režimu i dodelo mnogih nagrada iranskim ženama protivnicama revolucije poput Nobelove nagrade za mir i podržavanjem i izgradnjom njihovog imidža kao predstavnica ženske zajednice u Iranu. Zatim, nevladine organizacije suprotstavljene režimu često dobijaju savjetodavni status u međunarodnim organizacijama u oblastima koje se tiču žena. Zatim, pokušaj da se žene dovedu na scenu kroz projekte kao što je kampanja Milion potpisa. Zatim, rukovođenje rodnim i antivrednosnim zahtevima. Zatim, upravljanje zahtevima ženskog društva koji su zasnovani na zapadnim i antivrednosnim principima. Zatim, stvaranje građanske neposlušnosti kod žena i izvođenje nezadovoljnih žena na ulicu, predstavljanje religije, posebno islama, kao uzroka ugnjetavanja žena, zatim statistika nasilja nad ženama u Iranu i subjektivizacija žena i optuživanje Irana sa aspekta ljudskih prava. Pod C. Ciljevi neprijatelja u mekom ratu protiv žena i porodice. To su slabljenje verskog identiteta i vulgarizacija položaja žena, zatim slabljenje majčinske uloge žene u porodici i pod 3. slabljenje porodičnih vrednosti, transformacija njenih funkcija i konačno njeno poništenje. Primjeri mekog rata u oblasti porodice i rodne kulture. Jedan od najvažnijih primjera mekog rata protiv iranske porodice su serije na satelitskim mrežama na persijskom jeziku koje su uglavnom nastale iz dekadentnog i izopačenog dela zapadne kulture, koje ili eksplicitno promovišu zapadne porodične modele ili implicitno promovišu porodicu sa istočno-islamskim izgledom i unutrašnjom strukturom koje proizilaze iz moderne zapadne kulture. U sprovedenim studijama u većini filmova i satelitskih serija prikazani su sledeći koncepti i kategorije. Transformacija verskog i islamskog modela porodice od preljube do razvoda, zatim ponovljeni neuspeh u ljubavi posle braka, promovisanje nedozvoljenih odnosa, davanje prioriteta poslovnim odnosima u odnosu na porodicu, zatim
prošnja oženjenog partnera ili partnerke i podsticanje na razvod, promovisanje i normalizacija konkurencije između supružnika i partnera kao emocionalnih rivala, promovisanje trudnoće i vanbračnog rađanja, promovisanje požude i potrebe za promenom partnera, promovisanje novih alternativnih i modela sklapanja braka i formiranja porodice, antiporodica, od formalnog braka do belog braka, zamena homoseksualizma brakom i formiranjem porodice, napuštanje bračne zajednice i život sa vanbračnim partnerima, zatim ciljana promena načina života žena i promocija mode i zapadnjačke odeće. Promocija feminizma u ovom kontekstu ima za cilj da dovede do sledećih zaključaka. Kršenje ženskih prava ukorenjeno je u temeljima vere. Diskriminatorni zakoni u islamskim društvima pretvorili su žene u građane drugog reda. Rađanje dece nespojivo je sa napretkom i ženskim slobodama. I zadnje promocija, to je promocija i normalizacija golotinje. Neke strategije i rešenja predložene u pogledu mekog rata. Predlaže se svest o mekom kao pravom ratu i prepoznavanje njegovih dimenzija i dubina. Zatim sastavljanje sveobuhvatnog modela planiranja po pitanju žena i porodice sa nacionalnim i domaćim pristupom. Zatim ponovno iščitavanje položaja i dostojanstva žene u kulturnom kontekstu. Isticanje važne uloge žene u društvu i civilizaciji. Kao što kaže Imam Homeini, veliki osnivač revolucije, sreća i beda zemalja zavise od žena, a takođe vrhovni vođa islamske revolucije kaže: pitanje žena jedno je od najbitnijih pitanja svake civilizacije, društva i zemlje. Postavljanje uzora za vrednovanje, zatim predlaže se postavljanje uzora za vrednovanje i poštovanje uloge žene. Ukazivanje na važnu ulogu majke u porodici u svim oblastima, a posebno u scenskim, misli se u medijima. Zatim podučavanje porodica pravilnom korišćenju satelitskih programa i povećanje medijske pismenosti devojčica i žena. Zatim negovanje jednostavnog i lakog, blagovremenog i stabilnog braka. I poslednje, predlaže se upoznavanje sa stavovima i iskustvima mislilaca i centara u svetu koji su suprotstavljeni promiskuitetnim odnosima, to jest njihovom širenju. Volim bi ja sami šumo se poskuziti. Još jednom zahvaljujem. Bravo onda. Dobro mu ide. Naši gosti su pripremili još jedan film od 20 minuta koji je titlovan već, znači ne treba da se prevodi, ali mi smo već probili termin, to jest ne znam da li ste i vi zainteresovani da pustimo taj film, da pogledamo ili da sad završimo to, da ostavimo za neki drugi put. To je četvrti učesnik. Da, to je četvrti učesnik, još jedna profesorka. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین ارجمند. بحثی رو که قرار هست بنده ارائه بدم در مورد در واقع جایگاه خانواده در نظریه اسلام و در جمهوری اسلامی و در واقع مسائل و مشکلاتی که خانواده رو در معرض تهدید قرار داده. همونطور که مستحضر هستید، خب خانواده نهادی طبیعی هستش که از بنیادی ترین و اساسی ترین اجزای تمدن محسوب میشه و دارای آثار و کارکردهای مختلفی هست و دین اسلام هم به عنوان کامل ترین دین الهی توجه بسیار زیادی به حمایت از خانواده داره، به خاطر اینکه این توجه اسلام به نهاد خانواده به خاطر تأثیرات بسیار بسیار زیادی هستش که خانواده هم بر فرد داره و هم بر اجتماع داره. خب مهمترین بحث در اهمیت خانواده اون وجه تمدنی خانواده و جایگاه خانواده در تمدن هست و اینکه در واقع انتقال فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارها و اندیشه‌های
ذهنی، فکری و معنوی همه اینها در خانواده اتفاق میفته و در گرو خانواده سالم هستش. خب طبیعتاً اگر که خانواده، نهاد خانواده دچار تزلزل بشه، ارزش‌ها و هنجارها و تجربیات به نسل‌های بعدی منتقل نمیشه و نیازهای روحی، روانی و تربیتی بشر در واقع ناکام خواهد ماند. خب اگر بخوام در مورد اهمیت خانواده در نظام اسلامی و نظریه اسلام صحبت بکنم، میشه گفت نظریه اسلام دارای چند مؤلفه اساسی در بحث خانواده هست که اون چند مؤلفه عبارتند از طبیعت‌گرایی، تناسب و مکملیت. اولین مؤلفه‌ای که اسلام بر اون در مورد خانواده تأکید میکنه بحث طبیعت‌گرایی هست، به این معنا که در واقع انگیزه‌های عاطفی که منشأ فطری دارن در گرایش دو جنس به تشکیل خانواده دخالت دارن و همطور که در آیه قرآن در سوره روم آیه 21 خداوند می‌فرمایند و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة. در واقع در این آیه آفرینش همسران برای اینکه آرامش پیدا کنند کنار یکدیگر از جمله نشانه‌های الهی معرفی شده و گفته این آرامش یافتن همسران از نشانه‌های الهی هست و آیه بر این نکته تاکید میکنه که جعل بینکم مودة و رحمة، یعنی بیان میکنه که خداوند زمینه‌های مهر و محبت رو در واقع بین همسران قرار داد که این دلالت میکنه بر اینکه این کشش متقابلی که بین همسران وجود داره در واقع یک بحث فطری و طبیعی هستش. بنابراین در اندیشه اسلام تشکیل خانواده زمینه‌های تکوینی و فطری و ریشه‌های عاطفی و روحی داره. خب علاوه بر اون مزیت دیگر این هستش که یعنی میشه بهش اشاره کرد، این هستش که ازدواج موجب افزایش نسل میشه، به خاطر اینکه اساساً هیچ راه دیگری وجود نداره برای بقاء نسل انسانی جز از طریق ازدواج دو ناهمجنس، یعنی ازدواج طبیعی مرد و زن. و خب این نکته هم در واقع تاکید میکنه بر اینکه این پیوند کاملا یک پیوند طبیعی هستش. خب نظریه اسلام در مورد خانواده که طبیعت گرایی هست، این طبیعت گرایی در تقابل با نظریه های قرار میگیره که در واقع نهاد خانواده رو دارای خاستگاه فرهنگی و اجتماعی میدونه و معتقد هستش که خانواده یک واقعیتی متحول و متطور داره و اساساً ما نمیتونیم از یک خانواده الگو و نمونه نام ببریم و به تبع تحولات و تغییراتی که در دنیا اتفاق میفته اشکال جدید خانواده در حال بروز و ظهور هست و همطور که میبینیم امروزه اشکال مختلف همزیستی و گرایش‌های جنسی متکثر و متنوعی به عنوان رقیب خانواده به عنوان یک نهاد طبیعی به وجود اومده و در واقع بحث LGBTQ ها که اینها اقلیت‌های جنسی هستند و گروه‌هایی هستند که اخیراً در پی تغییر و تحولات به وجود اومدن در برخی از کشورها و خب در برخی از کشورها تلاش‌های صورت میگیره برای اینکه در واقع این گروه ترویج بشن، به حقوقشون به رسمیت شناخته بشه و مورد مقبولیت قرار بگیرن. اما نکته قابل توجه و جالب توجه اینه که علیرغم اینکه این تلاش‌ها صورت میگیره برای ترویج حقوق این اقلیت‌ها و به رسمیت شناختن حقوق اونها، همچنان افرادی وجود دارن در جوامع غربی که این چنین فعالیت‌هایی رو محکوم می‌کنن و افرادی رو که در پی
به رسمیت شناختن حقوق این گروه هستن ضد خانواده تلقی میکنن و خب تلاش هایی که در این راستا صورت میگیره رو در واقع بسیار مخاطره آمیز میدونن برای خانواده ناهمجنسگرا و طبیعی. بنابراین این نکته نشون میده که با وجود اینکه اشکال مختلف همزیستی ها به تبع تحولات جدید به وجود اومده، اما خانواده ناهمجنسگرا و خانواده طبیعی و قانونی همچنان پابرجا هستش و وجود این شکل‌های جدید خانواده از ارزش این خانواده در واقع کم نکرده. بنابراین همچنان خانواده طبیعی در سراسر دنیا طرفدارایی داره و همچنان علیرغم مسائل و مشکلاتی که وجود داره به حیات خودش داره ادامه میده. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که در واقع اسلام و در بحث خانواده روش تأکید میکنه بحث تناسب هست. در خانواده هر یک از زن و مرد بر اساس طبیعت خودشون در واقع عمل میکنن و نقش‌هایی که متناسب با طبیعت و ویژگی‌های اونها هست عهده‌دار میشن و خب این تفاوت‌های طبیعی کاملا هدفمند هست و بر پایه طرح حکیمانه آفرینش هست. یعنی این علیرغم تلاش‌هایی که باز صورت میگیره که نشون بده که این تفاوت‌هایی که وجود داره بین زنان و مردان بر ساخت اجتماعی هست و فرهنگ و جامعه اونها رو به زنان و مردان تحمیل کرده، مخصوصاً به زنان، اما همچنان میبینیم که این تفاوت‌ها واقعاً منشأ اثر هست در زندگی اجتماعی و خانوادگی و قابل انکار نیست، به خاطر اینکه انکار این تفاوت‌ها هیچ وقت منجر به از بین رفتن این تفاوت‌ها نمیشه. این تفاوت‌ها همچنان وجود داره و منشأ اثر هست و ما شواهدی داریم و میبینیم که علیرغم در واقع جراحی‌های زیادی که انجام میشه در بحث تغییر جنسیت و دستکاری‌هایی که در بحث از بین بردن تفاوت‌ها و ویژگی‌های طبیعی رخ میده با شکست مواجه شده و همچنان اون ویژگی‌هایی که به صورت طبیعی در نهاد زن و مرد وجود داره منشأ اثر هست و خب این بحث تفاوت‌ها هم یعنی این تفاوت‌هایی که وجود داره از نظر اسلام کاملا هدفمند و حکیمانه است و بحث مکملیت در تکوین و مکملیت در نقش‌ها رو ما در اسلام داریم. مکملیت در تکوین که یعنی در تکوین و هستی زن و مرد یه سری از ویژگی‌هایی دارن که در واقع مکمل یکدیگر هستند و این ویژگی‌ها باعث جذابیت دو جنس و باعث کشش و جاذبه بین دو جنس میشه و هر یک از دو جنس احساس میکنه که ویژگی‌هایی رو که خودش نداره در جنس مقابل میابه و این مکملیت شکل میگیره. علاوه بر مکملیت در این ویژگی‌ها و در تکوین، این در واقع تفاوت‌ها باعث شکلگیری یک نظام حقوقی متفاوتی در زنان و مردان میشه که کاملا و نقش‌ها و حقوقی رو به زنان و مردان در واقع محول میکنه که این نقش‌ها اولا متناسب با ویژگی‌های طبیعی اونها هست و ثانیاً اون نقش‌ها و رفتارها هم مکمل هستن. یعنی در حیطه مخصوصاً خانواده اون نقش‌ها حالت مکمل دارن و در واقع میتونه نظام خانواده رو به بهترین شکل ممکن حفظ بکنه. خب این ویژگی‌هایی بود که در نظریه اسلام راجع به بحث خانواده وجود داشت و خب بحث علاوه بر اینکه خب خانواده در نظام اسلام دارای اهمیت هست، در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظامی که بر پایه آموزه‌های دینی هست، خب بسیار به این بحث توجه شده و خب در قانونگذاری و سیاستگذاری ها توجه ویژه‌ای به بحث خانواده
خانواده داره نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، و خب در تدوین قانون اساسی هم چندین اصل وجود داره که به این موضوع اختصاص داده شده. اصل دهم قانون اساسی که عالی ترین سند حقوقی ایران در واقع به حساب میاد به این نکته اشاره میکنه که از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشه. یعنی توجه خانواده محوری اصلی اساسی هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهش تاکید شده و تلاش بر این بوده از انقلاب اسلامی، از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، اینکه برنامه‌ریزی ها و سیاست گذاری ها معطوف به خانواده محوری باشه. یعنی اساساً انقلاب اسلامی ایران وقتی به پیروزی رسید خانواده رو در محور و کانون گفتمانی قرار داد که در واقع در پی تثبیت اون بود، در تقابل با گفتمانی که پیش از انقلاب حاکم بود و ارزش‌های اسلامی و دینی و ارزش‌های خانوادگی از بین رفته بود. البته در مقدمه قانون اساسی بحث تاکید بر استیفای حقوق زنان هم بوده، یعنی اینکه حقوق زنان هم خیلی مهم هست و برای اینکه زنان هویت انسانی خودشون رو مورد بازیابی قرار بدن باید بحث با توجه به این حقوق اونها مد نظر قرار بگیره و با توجه به اینکه نقش زنان در خانواده نقش بسیار بسیار ضروری هست، در جمهوری اسلامی ایران سیاستگذاری ها و وضع قوانین و مقررات در مورد زنان همواره به گونه‌ای هست که علاوه بر این که نقش زنان و حق زنان به رسمیت شناخته بشه و از حقوق اونها استیفا بشه، اما بحث خانواده هم یک جوری حفظ بشه. یعنی در واقع قانونگذاری و سیاستگذاری به سمتی هستش که مسائل زن و خانواده از هم تفکیک نشه. یعنی در نظام جمهوری اسلامی به مسئله زن به تنهایی توجه نمیشه و حقوق زن مورد استیفا قرار میگیره تا به تبع اون بحث خانواده حفظ بشه. و خب بحث الگوی سومی که مقام معظم رهبری الگوی سوم زن که ایشون ارائه میدن اشاره به همین بحث داره. یعنی اینکه زنان ایرانی علاوه بر اینکه میتونن در واقع به عنوان حق انسانی خودشون در شؤون مختلف جامعه مشارکت داشته باشن، مشارکت اجتماعی داشته باشن، اشتغال داشته باشن، اما در واقع نقش محوری اونها در خانواده به عنوان همسر و مادر هم مد نظر هست و در واقع فقط برای بحث این که یعنی به عنوان یک عنصر کارآمد و جدی در جامعه مشارکت داشته باشن، در واقع با حجاب اسلامی میتونن این وظیفه رو به نحو احسن به ایفا بکنن و به سرانجام برسونن. و خب بحث دیگری که در این زمینه مورد توجه هست این هستش که علیرغم این که در واقع در نظام اسلامی و آموزه های دینی بحث خانواده بسیار بسیار مهم هست و در واقع جمهوری اسلامی به عنوان یک در واقع حاکمیت دینی به بحث خانواده بسیار بسیار اهمیت میده و سعی کرده که قانونگذاری ها و سیاست گذاری هاش معطوف به بحث خانواده باشه. اما ما امروزه با یک واقعیتی مواجه هستیم که در واقع خانواده و نهاد خانواده در موقعیت تهدید قرار گرفته و
همونطور که مستحضر هستید یکی از راه‌های نفوذ در یک جامعه این هستش که هویت فرهنگی اون جامعه رو از طریق متزلزل کردن بنیان خانواده از بین ببریم. خب امروزه ما با امواج جهانی شدن مواجه هستیم. جهانی شدن درست هستش که در واقع از طرفی یه فرصت‌هایی رو برای ما فراهم میکنه برای اینکه تعامل داشته باشیم با ملت‌ها و فرهنگ‌ها، اما خب نظام سلطه همواره تلاش و کوشش میکنه که با استفاده از تکنولوژی‌های نوپدید سیطره خودش رو و سلطه خودش رو بر جوامع بسط بده و ارزش‌های خودش رو حاکم بکنه. در واقع نظام سرمایه‌داری برای حاکم کردن ارزش‌های خودش و گسترش دامنه استعمار خودش بر سایر ملت‌ها سعی می‌کنه که تغییرات گسترده فرهنگی رو در کشورها ایجاد بکنه و برای این کار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنه و خانواده به مثابه بنیان سبک زندگی و یک نهادی که در واقع همه تغییرات و تحولات فرهنگی از اون سرچشمه میگیره و عامل بقای ارزش‌های دینی و ارزش‌های انقلابی هست مورد هجمه قرار میگیره از طرف نظام سلطه. و خب فردگرایی و نسبیگرایی اخلاقی امروزه خانواده رو در معرض تهدید قرار داده و باعث شده که امروزه حفظ ارزش‌های خانوادگی و بسط ارزش‌های خانوادگی یک کار بسیار پرمخاطره‌ای و پرهزینه‌ای نسبت به قبل بشه. اما خب علیرغم این تلاش‌ها و حجم‌هایی که صورت می‌گیره خانواده همچنان تلاش میکنه که از ارزش‌های خودش محافظت بکنه و نکته‌ای که قابل توجه هست و ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که ما از ظرفیت‌های خانواده نباید غافل بشیم. توجه به این نکته خیلی مهمه که خانواده ظرفیت‌های بسیار بسیار مهمی داره در درون خودش که اگر بتونه اونها رو مورد شناسایی قرار بده و بشناسه و به درستی از اونها بهره بگیره میتونه فرصت‌های مهمی رو برای غلبه بر فضای تهدیدآمیز کنونی خلق بکنه. اما اتفاقی که در جبهه معارض و مقابل ما میفته اونها همواره سعی میکنن خانواده رو به انفعال و وادادگی هرچی بیشتر تشویق بکنن با استفاده از شگردها و ترفندهای مختلف و دائما سعی میکنن که در واقع افراد رو در ملت‌های دیگه دچار از خود بیگانگی بکنن و اجازه ندن که اونها در مورد خودشون و ارزش‌های خودشون فکر بکنن، در مورد فرهنگشون فکر بکنن و حتی نظام سلطه کاری میکنه که ارزش‌های جنسی و جنسیتی گفتمان مقابل به عنوان معیار و ملاک تلقی بشه و در واقع همواره در پی نقض هنجارهای دینی هست و تلاش میکنه که یک نوع بیقاعدگی رو در رفتار و سبک زندگی افراد در ساحت‌های مختلف از جمله سبک زندگی جنسی در واقع دامن بزنه به این بیقاعدگی و لحاظا تلاش میکنه که با تمام توان خودش و بهره‌گیری از رسانه‌های نوین ارتباطی کاری بکنه که یک هراس اخلاقی نسبت به گفتمان جنسی و جنسیتی ملت‌ها از جمله گفتمان جنسی و جنسیتی جمهوری اسلامی اقدام بکنه و در واقع به نوعی بخواد اون رو ضد حقوق بشر تلقی بکنه.
در این فضا چه میتوان کرد؟ در فضای سیطره نسبی‌گرایی و حاکمیت لیبرالیسم اخلاقی کاری که میتوان کرد این هستش که ما آگاهی بدیم و هوشیاری بدیم به خانواده ها و اینکه اونها رو آگاه بکنیم نسبت به موقعیت مخاطره آمیزی که درش قرار دارن و بتونن به فهم عمیقی از این موقعیت دست پیدا بکنن. اینکه ما در واقع انگیزه احساس مسئولیت رو در خانواده بالا ببریم برای اینکه انگیزه کافی پیدا بشه برای محافظت از ارزش‌های اخلاقی و این انگیزه تقویت بشه تا بتونن در مقابل چالش‌هایی که در جهان نوپدید وجود داره در ساحت‌های مختلف غلبه بکنن. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده اقدام به برگزاری همایش بین‌المللی خانواده مقاوم کرده برای رسیدن به ایده‌هایی در مورد مقاوم سازی خانواده در برابر چالش هایی که امروزه در اثر جهانی شدن به وجود اومده. درسته که در واقع ممکنه توی اصول اخلاقی و دیدگاه ها و رویکردها ما با بسیاری از پژوهشگران، با بسیاری از اندیشمندان، با بسیاری از فعالان در سرتاسر جهان در واقع تفاوت رویکرد، نگاه و عقیده داشته باشیم، اما به هر حال نقاط مشترک زیادی برای هم‌افزایی وجود داره، برای استفاده از دیدگاه ها و تجربیات وجود داره در سرتاسر دنیا. در سرتاسر دنیا افرادی هستند که همچنان دغدغه‌های مشترکی با ما دارن در حفظ ارزش‌های اخلاقی، افرادی که هستن که هنوز ارزش‌های اخلاقی مثل خانواده، مثل عفاف، مثل خویشتن‌داری، مثل مخالفت با اباحیگری جنسی، مخالفت با همجنسگرایی، در اینها با ما مشترک هستن و اینها براشون چالش محسوب میشه و نسبت به حل این مسائل دغدغه‌مند هستن. حتما افرادی وجود دارن که علیرغم سیطره لیبرالیسم اخلاقی همچنان برای حفظ ارزش‌های اخلاقی در واقع اهتمام دارن و تجربیات خوبی در این زمینه دارن. حتما استراتژی هایی برای حفظ و نگهداشت خانواده دارن و همچنان دارن ارزش‌های خانواده رو حفظ میکنن. از همینجا از همه دغدغه‌مندان خانواده و حفظ ارزش‌های خانوادگی دعوت میکنم که با شرکت در همایش بین‌المللی خانواده مقاوم تجربیات خودشون رو در زمینه غلبه بر چالش‌های اخلاقی در حفظ ارزش‌های خانواده با ما اشتراک بگذارن. حتما این هم‌افزایی و به اشتراک گذاشتن ایده ها و استراتژی ها میتونه به ما کمک بکنه، به ما و همه افرادی که در سرتاسر دنیا دغدغه حفظ ارزش‌های خانوادگی رو دارن میتونه کمک بکنه که ظرفیت‌های خودشون رو بهتر بشناسن و در واقع یک موضع انفعالی در برابر حجمه جهانی شدن و سیطره لیبرالیسم اخلاقی اتخاذ بکنن و بتونن همچنان ارزش‌های خودشون رو حفظ بکنن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Htio bih da se zahvalim našim gostima. Ovo je bilo zaista za mene zanimljivo gostovanje. Ljudi iz potpuno druge kulture, možemo reći druge civilizacije. Tim prije što to je islamska civilizacija, znači nije hrišćanska, međutim moram da zaključim da oni prednjače u nekim stvarima što se tiče nas. Evo, na primjer, ono što je gospodin Purpuzeš izneo u svom izlaganju, da je napad na porodicu se izvodi isto kao što je kod nas izveden i to je počelo pre Drugog svjetskog rata, nije čak i pre Prvog svjetskog rata. Srbija je imala najliberalniji zakon u Evropi, jedna od stavki je bila štampa je slobodna. Sad novinari bi ovdje nema šta poponili šta ima protiv toga.
Međutim, srpski mediji pre Prvog svjetskog rata su još tada štampali, mogu slobodno reći, pornografiju. Tako da moralni sunovrat Srbije je krenuo pre Prvog svjetskog rata i može se smatrati možda da je Prvi svjetski rat bio neka vrsta kazne za to. A zatim između dva rata takođe je bila stravična situacija ovde i kao posljedica toga je došao teror komunizma koji je, možemo zaključiti, na neki način sravnio srpski tradicionalni moral sa zemljom. Vidimo da se pravac na iranski moral društveni izvodi, da se napad izvodi iz potpuno istog pravca i jedna od bitnih stavki je to što je naš uvaženi gost naveo, da se napada ženski moral, to jest uništava se osjećanje stida kod žene. Evo, videli smo naše gošće danas, one su pokrivene, ova crna odežda koju one nose se naziva na persijskom jeziku čador, isto kao što mi je kanadate čador. To je persijska reč koju mi koristimo. Moram da vam kažem da je zapravo to hrišćanska odeća, jer ako pogledate ikone Presvete Bogorodice, ona je tako bila obučena. Upravo tako, kao ova gospođa koja je sada govorila. Tako da ne moram da komentarišem da hrišćanski svijet, da su žene koje pripadaju, da kažem, hrišćanski po svojoj civilizaciji izgubile stid. Mislim da smo toga svi svesni. Hteo bih da navedem samo misli svetog Jovana Zlatovstva prvo, koji je u 4. veku govorio: dajte mi pokoljenje žena hrišćanki i ceo svet će biti hrišćanki. Znači, žene su bile i ostale bitni nosilac hrišćanske poruke, hrišćanske misije, hrišćanske propovedi na kraju krajeva. On to govori u 4. veku, a Sveti Jovan Zlatovsti, Sveti Jovan Lesličnik u 6. veku govori: kada žene izgube stid, doći će kraj sveta. Ja mislim da smo mi svedoci toga da smo na korak od kraja sveta, budući da su žene izgubile stid, to je definitivno jasno sada. Kogod je otišao na neku plažu ove godine, mogao da se uveri u to. I mislim da se možemo poučiti, evo, vrlo jasnim i odlučnim stavom naših gostiju i gošći, od njihove pojave do načina, znači, njihovog razmišljanja i iznošenja te vrlo jasne politike države Iran, da je centar države i društva i njena osnova porodica, zdrava porodica, i da je mesto žene u društvu upravo da bude supruga i majka na prvom mestu i da kao takva najviše doprinosi razvoju tog društva. Naravno, moram da prokomentarišem da je mesto i muškarce isto u porodici. Mi govorimo dosta o nekim raznim ovih posljednjih godina u Srbiji, govori se o odbrani svetinja. Imali smo ono u Crnoj Gori, imali smo i u Srbiji i tako dalje. Međutim, osnovna svetinja koja mora da se brani je svetinja porodice. A to znači na prvom mjestu svetinje braka. Znači, ono što su naši gosti govorili, to je na prvom mjestu supružanska vernost, zatim rađanje dece i odgajanje dece u hrišćanskom moralu. Ako toga nema, uzalud je sve. Zahvaljujem se vama na strpljenju i što ste došli na interesovanju i našim uvaženim gostima.